Spika mar od bura Moses Wetangula gi jatend migao mar lweny Aden Duale notelo ne moko kuom jood bura mag North Eastern e siro lwedo dwaro mar Raila Odinga mar bedo jakom e duol mar riwruog Afrika kata AUC. Kane giloso e kar chung' od bura ma Fafi e kaunti ma Garissa e kinde yango chenro mag dongruok mosir kod omenda mag National Government CDF, jotelogo nowacho ni Raila ni kod duto madwarore e kawo lemono, ka gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo lom jotend pinje mag Afrika obi osir Raila ka yiero ochopo. Wetangula bende nopako Raila kowacho ni en gi chia makare nikech osebedo jasiasa molony to lony mare oromo chwalo Afrika mbele. Sisi zote, hata nimeambia rais, mimi nilikuwa Foreign Affairs Minister katika hii continent. I was the chairman of the African Peace and Security Council. Tutavaa viatu tutembee katika capitals za Afrika kumuombea kura Raila Amolo Odinga. Amehangaika ya kutosha kujaribu kuwa rais wa Kenya. Sasa tumsaidie akuwe rais wa Afrika. Sisi ambaye ni wa Kenya na Rais William Ruto is not a petty leader. He is a very good national leader. Tumeamua kauli moja kama Mkenya wetu, mzee wetu ambaye is overqualified, ametafuta kazi hiyo. Sisi kama serikali, sisi kama Wakenya tuna jukumu moja ya kumsaidia huyo mzee apate hiyo kazi. Raila akipata chairmanship ya AU, na hiyo ni kama rais ya AU katika Afrika. Hii rais ya Kenya sasa waamue kwa kauli moja waunge mkono Mheshimiwa William Samuel Ruto kwa muhula wa pili. Mnasema aje? Sasa bwana Speaker, wewe ukiwa msomi, ukiwa wakili, ukiwa mkubwa ya bunge, ukiwa unaelewa, tunataka sisi yote kwa kauli moja tuelewane, tupatie Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ile kazi ya African Union. Johera mag riwruok mag Azimio